Isikora kusho siyaphila qhawula kithi yabona saliwa Maskandi Festival qhawula kithi usuphefumule kwamnandi kanjena qhawula kithi ukumukela nje abantu basempangeni qhawula kithi uzizwa njani kuyinjabulo enkulu kakhulu kumina ngizizwa ngiqhenya kakhulu ngabantu bakithi abamnyama bayakwazi ukuthanda umuntu yabona nje ngoba kunjena nje lento enzeka lapha stage bengivele ngilindele ngoba ngiyabazi abantu bakithi ukuthi bayimbumba kusukela kudala yebo bayakwazi ukuthi makufika isikhathi sakho sokuthi bekuthande bonke ube nombolo 1 ongananazo bakunikela lo 2 ngiyabonga kakhulu baba kodwa khona omunye futhi engibona ethisile qhawula kithi ngibona ungena noMmese lapha na ukhotha kanjena noma vuka insizwa ukumbulala hayi no uMmese nje nalo umntafula yebo umntafula awuchazi lutho qhawu angichazi lutho kodwa qhawula kithi ukhipha ingoma emnandi kakhulu qhawula kithi ngeke singakusho lokho qhawula kithi njengamanje ku 4 million kade abantu be celebrate qhawula kithi uzizwa unjani nje qhawula in 2 weeks and qhawula kithi ukushaya u4 million in 2 weeks engicabanga ukuthi usaqhubeka nje usalokhu uqhubeka kumele uMaskandi lokho nje kodwa kusho ukuthi mina ngiVVIP njengamanje kusho ukuthi yonke into engenzayo angenza ngokuhleleka nangokuqonda ibe clean yabona ngene stage ngaperforma clean ngaphuma futhi clean sengiyahamba abantu bajabulile sezihamba ophumula abaphumulayo abasabhorekile bazoqhubeka behlala yabona so mfowethu ukushaya kwami 4 million ngiyazi ukuthi lento le ipower yabantu nothando labantu and abantu ngeke ba forced mabethanda bathandile mabengafuna bafuna so ngiyazi ukuthi ukuze bethande kube ngenxa yami ukuthi bethande ukuthi ngingalali ngikhathaza ngihluphe kubenzela into enhle so mase ngenzile into enhle bengivele ngalindlela amaresult afana nawo akhomba ukuthi ngenze kahle ukuze nangelinye ilanga mangenze kabi ngiyobona futhi sebeshintsha abantu bengangithandi ngalendlela lebo yona ngoba namanje uyabona ukuthi simo nje asilawuleki ngunikele nje ithuba mfowethu ukuthi nawe uthi unqampu uyabona bese uyabona kodwa qhawula kithi ngeke bengifuna nje ukubuza qhawula kithi ukuthi ke bekunjani mhlambe uvalo kulomgodi obusumbile ngeParis mhlawumbe ukuthi kungase kube njani mhlawumbe ukukhipha kwakho mhlawumbe ngicela ungaphawuli uvalo ngoba uvalo nami into embili izihlobo ezidukelene kodwa ngizophawula nje ngokwethuka ukwethuka kubalekile ukuthi ukwethuka kokleva neqhawe lethu uyabona so ke bengethukile ngendaba yokuthi iParis yenze kahle kakhulu so ngabona ukuthi no abantu abaningi banakho ukuthi kazi kuzoba kanjani so bengihlupha kakhulu lonto ingakho ngaze ngakwazi ukuthi ngizwa amanzi ngobhoko ngidlala insimbi iqala ingoma engakaphumi ngabona ukuthi hayi ungathi umfazi wesibili ngiyamthatha manje ngoba nokuqala umfazi ngakho lokumthatha ngangilobolele futhi ngangigiyele esigcawini nalo wesibili ngizomthatha ngempela ngamthatha nowesithathu futhi sengamthatha futhi ngabathatha bebe yishumi akunankinga ngoba ngeke ukuthi ngafike ngikana umfazi wokuqala ngilobolele yena ngigiyela mina esigcawini bese uthi ngizohlula ukuthatha umfazi wesibili ngimthathile kumfazi wesibili uMahu nangikhona so ke sensimini ikeja igushi one way nomfazi wesithathu ukhona futhi ukhona udlunkulu ukhala ngama 2K yebo siyabonga kodwa qhawula kithi mhlawumbe ngiyacabanga nje ukuthi okugcina ngci lona eqhawula kithi mhlawumbe nje ukubheka qhawula kithi mhlawumbe ukuthi usisi lona wakuthatha ikhathe njani nje ukubheka nanokufakiswa nje ukuthi ubone ukuthi uyena umuntu ongaqonda kulo mfowethu angifuna ukujula kakhulu ngoba abantu ngaze bengifunda ingqondo okubalekile nje ukuthi ikhona ingoma igushi kuhamba kahle nanka amaphoyisa abakwaZidlodlo bazolawula isimo ngoba kumanje uyabona isiminyaminya esikhona ngiyaxolisa ngani yakwethu kakhulu mfowethu siyahlonipha umsebenzi yenu asinibukeli phansi ngiyaxolisa qhawe lami ngiyaxolisa qhawe